freedom of their independent territories has so far been unraveled and told till today by the country or by the state of Manipur. Wherever Thinko Malsa was delivered, the Thadou warriors would be there to take up arms against the enemies. No further organization was necessary. Ladies and gentlemen, what then Sir Robert Reid, the then governor of Assam, said the war was the most serious event in the Manipur, in the history of Manipur. Thank you. Good morning, Maharaj. Mr. Ko, ito ko umhita, umtovo. Chimla si in sipan. Tolbo somi legit sangkat zako som seginia zu. Telegrama hinta intim. London Secretary of State for India akonim. France gal akonim. Manipur apat ni sang ni hin solun tia tu khat hungin. I loading ham tia ka hung het sa hi cho. Min sang nila ato, chang khat tabang to, disi ko ima kaangan si te wang hintin. Nepu, na sa izwa di e. Ahi na sam sarkar nu ya dingin na bungu ze. Ki tong khat ila ki lompa. Atu tile, ute pa te khanga zong. Ado kuki te anaki mangchaji ya. Ado kuki tilo, adang hasan te gosa. Nepu, nangi na pai na tile, apa hi zingi. Dule abailam na khat su, ami changchi aga sei ngai lo wa, au sa ho toi kinup to le zing za. Gosa, dito hi Manipur darba na pulut ngai lo dingam. Thadou kuki ho hi Manipur a chen komchi aki wanga. Tuni gi ya usa ki vaipo hi wa. Gole pa ya yu pi ya. Ding te ta ni kyo pi lo le. Inzo le ika wa boi nang so te he. Nepu, Thadou kuki hopi hi, darbar azong member hilau hi utso. Bichi a chu jing te ta yu pi nga hi. Ahile, Nepu, kin Thadou kuki hau sa ho chu, in ki hau pi pot ingi o. Inge in te ta in kyo pi o. Ahile, ki pau me, ga chi pot ingi o. Ole, dam selino. Quay nó về mùa. Good morning, sir. Itu ita. Kay jom ko me. Oh, nang quay. Kay hiti office a. Kirani kay e. Adang la. Quay va. Pu patong. Het lambu. Chule dang ho jom a ove. Anh hi le. Pu patong su các kim mu pi thei ding ham. Hinge sa ki mu pi thei na na te. Patong. Hindi nehet nam. जी साहब जानता है Okay.
Very good. Patong sa ko sa min Thadou cookie ho sa meeting ni nga ako ba. Engi sa tuni ni dan soma ding in akowe. Ahile ko humuta. Zan hi ni la ge chu koi ma hung nai lo chula. Ho sa koi na ko ha. Hepu cái số lâm gama hậu sa sisi ko wa ka chi hi za pu chen za pa wa san pa pu lu humang cha sa pa pu ngu hu lom pi pa pu ngu bu long za pa hi za ka khut chia ka pi hi za ka mu pui wang ti te hi ve tau sa hepa ipi ki sei ding ha alo hang lu nu va me le te pan pi bon ipi ham ki tia sa wan te ki sen ya agar bo di pan pi ki di anu mu le gar ki bo ta ta tin a ki tom za za jing ve ka se ngam lo hi chu gar bo ding ati bo ve Hepu cái lung lam gama hậu selin ho pu ko tin thang zampi pa pu tin tong lai jang pa pu sem chung loi khai pa ko wa ka chi hiza ipi izo ki sai de ham France gama I chia I ga thi sangin I in muna ki thile phazon te sarkar in alo lo I lo taw han ung pu we ni ati bu ve Oh, I see. Patong nalam bu ho hin aga til si so hi bo wa hila. Hoya bang sa kalambu ang hi mi kita ngin se bu chume. hepu kita thu na sai le ken jan thu ku ha ka sai nu me ka za dan yin jan hi ver chun pu pa che yin hau sa pa chom pi a khomin sir khat a ki thau vin sa ba ne ve first gala kon pen pen a in la lo gam hen tin a ki ha sir ve a tiu chu Patong wo jane do. I lo di ta ipi ki lo le phante tian ni yela. Azur sa nang mata naga chi a naga ki hu pi le. Phade ham tin ki gele. Azi chu gala tu ki se hi ta sanding ha sa se ji chu. Right. वो ठीक बात है. Chule solam gam kaya hausa ho hu colonial ko to ki ho thei chi hi wa amala chi do ta le akhialin komen sap ki sol han lang chule lumlang hausa ho hu nang ma te nga ki ho pi le chun phan te ka ti e apa cicu. Em nghe lo. Ki mu to na ding su hoi lai le pa ding ham. ke gel danin anai pen sakolat si na thei oktan mona ki ho le chun phan te ka ti e Ai le patong apa je ni. Jingle mata in nalam bo chu solin lang. Ahong te te ni di win tu ga pi sa taw. engi sa Chilai binga koim ham Mem sa e ko me. o nang koin hi o Mem sa e to kida ai binga ka hi e. a hi le
nilai muna Thadou ku ki ho so to ni mu tu ding thu kai ni het sa chu aza lo khalo hang koyunga na het em pung khu mong bi ho sa pa wang chu han zo jun ka mui a hi le chin lang bungul khup chuin ko wo ale Pitu ita mem sam. ni pau me bungul khup mung to wo tu kho ta zia o so zo si thu khain he sa he za aza lo khalo hang koi ma dang la hung hi ben Mem sam. Na sei di ke na chu. Pen ta chu. Chap te gel sa in lungu ne we ke ti. hello it is say him British de le France de gam thuma gal sa ta ki sa lai tau cho mi a sa na da thu ta chu me Mem sam. No di khong ge hi de. Kyo ding a ol mo na ding blok. Thadou ku ki te ga ka sa te ul. Chap te net pa be wan. No ho ga sa na ke ho ki ni pi mem. Kisa ta tao. E ho lungi na di imam lo. kapasal Mr. Kolzong France kama gar sara chukun hi ta cho achu ti lo le chung thu gi ri chume agar sar mong ding zong ki ti lo pi achi mang ana sa zen le ding til tol ding chu zong le ka khana wa na tong ding ki ti he Agar kap ding ki sanilo. Ami sok to le ding be ba. Gampi ku chana koi ki che ding am. Mem sa. Namo se ta bo chu. Nat le sa a no le ai ki mu lo na gam. Chule thiam pum lo na gama koi ki che ding. Nong ho to iki he thiam je over ka se he. Cholam house si ta sat pa ang sunga ki tep na ka nei wi ta chu. mem sa ho sa dang khat chang lo ni zong le bungul bul long zau sa po ki mu pi mo mo ka te izai het ama nop le bungul khup zong num mei thei bungul bul ho sa po idinga sungno ne kinga nga azinga na hung te hi ben Ipi tu ko a ko hung ding ong. Din sei ding ki nei ngap lo. bungul bul ho sa po en nei pu kolonar sam zong a chi do ding masanga chu ani sei sa hi lo ong ni chi France gala gun na ding thwa chu ka hung hi chu France gama ne mo ka ki hol diu. Kap kante ne ding hol gun se ana ka hi lo piu chu. Mi gama ne ding hola va le mi ni so gam. ilo so bungul bul ho sa po dap thari nei don bu hi tongo sorkal in thu pi nei chu igel kho nga ji chu me sorkal thu pi na gel kho le no hwa ding a song a chum na hung di chu me koi ni za het ni khat ting le British te pan pi na hin ngei cha di chu me Patante men sa. Din ichitan. Ai mongin kay numay to zong ka ho ngai hi. It seems to be the most recalcitrant. Colonel, let's go back.
xem thong không hiểu ta lâu đinh sang mà sẽ bên cái gì bro sa pa chu dang ka sang khat be in I thu pi hen tia ka hin po hi cho sắp càng pa chu na lung hay dùng đi nào Âu sa coi nó không một tạm. Âu sa mi som ni tabang wang patai sap in pi te le to la ki khop tai deu Âu sa họ nó không có va ít một tổ thể dương. Nó kịp bạ lệ riêng ấy. Ít đi hè. British tiền. France gama nasta in gala sultan. British sarkarin kinta mi sang khat na hin sol diu a hi ti thupi a hi jin Manipur liang pa to kong ke hol hanin Thadou ku ki te hi galat a hi jin phan te ka ti hon ja o so he nga tau dinga khong hi cho chule tunia British te ki thopi na hi ni khat le Thadou ku ki na mi te ding gelun lang I hong lu te leo han phan te sap ten gal na sat wa ia ti le Manipura Thadou ku ki ho gal sat dinga nei tik ham France gal chu ke ho gal la hilowa iti ka chi thei diu ham tin tong na het hi zo Manipur liang pa tu sa a Thadou ku ki te soldinga ki nup to na ki nei ja hchme sap ten nei ko ham ki tia mai le leng pan ai soldan na sei kini Thadou ku ki te hi mai le leng pa noi aban ung le uwa anop le mai le te ki sol ta tao Mấy lệ liang pan Manipur gama galhat le galbol se chu Thadou ku ki te bo hi ve adang sol the om pui ati chula sa cái hồ hi mấy lấy liên tế su cái hi lâu piu đi thấy hi vét ta ôi mà cái chi thấy hi vét ta bro sa ke ho hung ki khom ho so hi anong ma kom lo piu France gala ga thi sanga I muna thi ding kan up zo hi so ka sumin thang sang hadi ki la taw vo Sem thong na sumhung kila do to British sarkarin nang suma de lo chu France gala na chiule a chi khu zo si chu au so ho mai pum khat chi ping ka ting chule ai nu la la khu pi ni ka ti chme cha jong chu kanom po ve ke hon mei pum ki sim thei na chu lang ba long ka dei po ve itia chu ki chapang het thei ka hi lo pi chu ka sei zo si la na nom po vin iba kilo ding ham tun ka zu po be hi don khom hu tin ki khan tau ti sa ka sumu na la lo le ke han jang na jipu don po vini Now I know it's of no use dua hi boro sapan chipai ahin sola gal ai hum bol khum diu ai tan u cheng za pau ai san pa le u da sat pa lam kai nan sil khat ki thau hitin cha zam ha bol tau hiti chule saba le thing khu le mal cha po min hang sam tau hiti ai poi ule naw ta kai ti do diu ham
izo lo diu la het sa iwang kanong poi ô xem thong anh đôi pa ta đâu cho pa nó gì lo âu sa le khát trong hina lai ide na thu pia phong ket o nanom do sei tao ka sang khola ka to ka chian hi ve tao nang hona mei san ye nei tiu nang hon von to ka chiang nai lo wa vậy cha đà lăng sai cùn na đèn nít na sụp khai hay mô đông pi xem thong buồn luôn mang cái gì hậu sa ho cái hậu cái bận nó đinh in dù không cái dẹp ở vô dù chú chị nào mò u lên nào yêu mô mô ha chị mô mô ha Haji ngõ cô long hộ gal cái banding ấy ta gal cuốn đỉnh à thế à hát chỉ Việt Nam coi khu ngô viên su ta làm trong chịu hít tê Sadar mansi ichi ipilui dung ham sa ichi chapai wadunga kitie o monbi kho chu hoi lang ham chunglang he sa amon lon pi bo tiu cho acha cha ahile monbi hi pungul khup atipau hausat na hilo ham inge sa ahiye amalang mulbul longza ho sapui galong pena ako ang kulpi ki kay kumun apange tiu so sa ahile sipai izat mancha izat anei zuwa galboldia kigong hiuham sa agya dan spe he zakhat be mente chule me pumang ki sim theyun me lawang ki su theyun chule to mang ki sim thewe sa impossible cannon country made cannon sa hado ku kite ho he galung chang pu alung chang ho kwa ko galha na ki thang hi bu cho Sadar sa ihai lo diu khat chu pungul khup chu itha lo diu
imat Thadou meher na ai le Sadar sa tui hi hoi lai za I pal diu ham Chi leo hen, ui thoi munai palu esa. Okay boys, this is the fort. Namay pumaw dom sang lang paluvo. Dawan lok, ayat selo. Kapo, kapo, tuni jalan sambang, tepi ho cepat temu. Wapas au, Sadar sab, chalo, sampai jauh. I invite on stage the Honorable MLA from Cycle area, Puyang Thong Haukip, to come and give his speech. Pipite ako na bengkit ute. Kipamen Duni Thadou Cultural Festival akhat na arang awam khalway biche dunia Thadou Cultural Festival akhat na kipapi na ni khot beng chiu itwe ai ma Thadou Jate ho yosin Kipapi ta uni akhat na festival cultural festival iman thewi patinin Thadou Jate ho yosi pate pue kipai ake na hi ahin la inuha bese tabe kati Thadou hi nawi khet nawi dunia festival ai ikhet to kilo tani Thadou la akumaya sanga ana pingai tan festival ball gay pese bosan ain la akibol gay wang chun dunia festival committee hall ade dia u honorable minister ngam thang aukip ama chairman na anuya adang dang important tam ta amin sai thailong tam ta amini isaya naile phat sot ta ai ding in sai ta pong ting a chom lam lama kan si ding hin
Ichiparia tu, ichiyahi, ay mahantua, hunung ta ina nukha yung lewan, tuna ipundo, kikiw yung in, kipamin, tanong amin, aban bana, isay do kidingin yung, kinemamin, tuni tun, chief guest un, ibobi, chief minister Manipur, ama tuhan nang ila, kasi nung tamay na hila. Ang talo yun pulo kisor speaker ama hongin. Ayun la jawat sun lam kai hoin. Til tam ta say win. Reasonable tan ta say win hele. Ipamin ayong la. Pulo kisor pa ma chu abilai ba pi wa. Chi festival lohi holiday ki hoi pi ho tam ta. Le ka ki mun asim hole atau hoyong hi ipapiam ta sule iti festival ki bol namun Ngahmun kiti yong hi mun hoy tale mun pata sule aku nei pa yong hin aku nei nu yong hin akat be iti bol dengan hi kinem ta jol lo hela na to yong hi ati papi le yeng ni hi ye tu mi pin ki papi te ti pa hi ka sei nomin sule achola na ngadang dang min palo tam tamin tin yong le aki phapoi tia na lu no mo thelo di mahi ya kan sei no min ye chun emia Thadou hi man sa lo din abana yong thanom tai pe bol ding hi sa alin le ale hoi ta i bol ki ding yong hin mi pi ho yo se on ti me ye chun pula ya chu ei ma ho in izan le na mo hi Thadou hi dom sang lo le oi ma dom sang ding am pu le mi ma le ma akirop sang lo le oi ma cha adom sang ding am pu na asep na ding ngan chang koi ye chun ni pi ho yo se ka u te ka pa te ka pu te ka nu te ka nau te nga go lang mi pi ho yo se di bo no bin ichi Thadou culture festival hi ai thei chanin let sa utin luk sa utin isanga ho yo le po yon tuni muna ibol wa isangin hayo in bol ki no te ti mi pi kam ti min tule yen yung tam sei ta pung ting ye chun tuni e ma ho ibol hi pa chen phat thei bo chang ve ti ching ting ka pa tu sen sun zai tang thank you. Darkness will be there.
Binam Chakip Gayan Stage Functional President Li Tukin Honin Ama Mipin could that begin with a At first, I extend my warm gratitude to all Honorable Speaker of Manipur Legislative Assembly, Paul Lokeshal, T.S. Lokeshal, Singh for gracing the opening day of Thadou Cultural Festival 2016 as the chief guest. I would like to reach out and extend my warm regard to Honorable Minister Pungam Tanghauke, who is also the chairman of the Thadou Cultural Festival, and Honorable MLA of Saikul, Po Zamtong Hoki, and Honorable MDC members and ADC chairman, all individual members, committees and subcommittees that had played a role in the making of this program and festival shall have their names recorded in the history of Thadou Cultural Festival, and we regard and respect them for this contribution. Everyone is entitled to dream. We have dreams of reaching new heights, trading foreign pastures, achieving long aspired goals. Today, Ngahmun, village of Sadar stands a testimony of fulfilled dream. Ngahmun, otherwise regarded as resting ground, having its humble beginning in the recent past, now play host to the first ever Thadou Cultural Festival, providing a platform for our dearest Thadou brethren from villages, block, neighboring states and country to come together in unity. Before I come to the conclusion of my speech, I like to remind us of the old saying, united we stand and divided we fall. Thadou Cultural Festival is an umbrella housing Thadou community everywhere, strengthening the bond of togetherness, love, commitment, and endurance. May this festival not become the end of the road, but the opening for many Thadou festivals to come in future. May our Lord bless Thadou community to march ahead with sincerity and patience, with grit and commitment. I would also like to take this opportunity to request to our Honorable Speaker to hold this Thadou Cultural Festival with importance, give it a room in his heart. The people of Sadar, including everyone who are gathered here in this auspicious festival, look forward to the blessing, support, and commitment of the Manipur government. Thank you to every one of us. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Lokeshwar Singh, Honorable MLA Speaker. It is my honor and privilege to invite him on stage. Mipite ho, let's all welcome him with a clap offering. Ngasi nungai raba yai pharba de sida Thadou Cultural Festival 2016 hogdokpagi thauram asigi function asigi president gi phamlang da pambiribi nemcha kibian honorable MLA Sri U Yamthong Hawkif, Honorable MLA Saikulesi, Sri Ngamthong Hawkif, Honorable Minister IFCD, all invitees, ladies and gentlemen, and electronic print media. Now, I want to speak in Manipuri language because we are all Manipuris. Cultural Festival 2000 hogdokpui thormase hena chauthokna hena mapangal kanna wona na wanabada kungang punamak lengdereliba ichena punamak imaindun punamak ichenam punamak na sojok pibiduna khwaidagi chawba festival ma wona na wanabada punamana mateng pangbiu haiba wapung si thamjabag loinana asi aigi marok doctor ngangkoi hokipna thambiraba memorandum Honorable Chief Minister da ai amasung aigi loinariba aigi collection lekai sigisu kendra sigisu MLA obiriba sungsoi soidana akoi punabang haimin hebase lariba honorable members in sakhi hebase hajaraga asigum function tawaibase financial gi adumak changi aduna aigi taraptagi aigi thamagi tolop tangkhai 50,000 organizing committee da ating tongjarang gi habu wafung gi thamjabag lena chai khudingi hariba Thadou festival se pangthokpa ngamba sakti pinabiu haidunai appeal tawjari thank you punam ku khurumjari ngasi suknungai riba sigum bazai phaba numit bibi riba pa sogo ihan hanna agat jari asiga luinana ngasi koi marakda chief guest koina lakbi riba Sri Lokeshwar Singh Honorable Speaker Manipur Legislative Assembly Group Thadou Cultural Festival Committee Maike dagi ikai kumba utjuri aduga ngasi masima komda cultural festival ko celebrate to bagi lembi rakpa VIP VVIP aduga chininaw singbo Thadou Cultural Festival Committee Maike dagi ehapna harau jaba khonglok jeri tuni hetabang numit mele pau takan hetabang kipanani ko Thadou Cultural Festival amasa pen mangthei dinga patinin bola